أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مهوجة ريتن إحياء كرمجة قطن Ministry of Islamic Affairs كوريا جندا إحياء فورمجة ميرجة مي برنامج ودان تبي إمها عزترين TV के ज़रिए मिरेगे मी इह्या फोरम बल्लो मुगिंदवा एमेहा दिवेही रयितुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मिरेगे इह्या फोरम खीरित कुरानुगे मूरिति आयतकुं फटवा देवी अलकारी औफ अब्दुसत्तार खीरित कुरान की ओमुफ़हु अलगुन तिबे फुलुन्न कुरुगोतक मी दन्नवालनी मिरेगे मी फोरम कुरियद्दानगु दें मी फोरम गा kuriyan unnani mirege algun menge kurimatiga me mawdu dini gotun sahha adi tedu malumat hodumuge muhim mukan mi mawdu insaf koddevu mire algun menna ekiga ilmu eri gotuga mi bari wadanwani Dr. Ibrahim Zakaria Musa doktorge wahaka fulafahu mirege mi forum ga ehen rere nonna khassa item engebe mi wagutu ehenna mes algundu e item dannawanula ए आइटम फहु दें मिरेगे फोरम गो उन्नानी अलगुन में हम आमुको कुरिय गेंदा गुरुवत नेगुमुगे बे मिरेवेस फिरी हम बेफुलुंगे तेरें टीम बेफुलका अंगें बेफुलुंगे तेरें टीम बेफुलका इनाम लिबियोडानवान ए फहु मिरेगे फोरम अलगुन में निम्मालानी ती बेफुलुंगे शरफ ग तैयार को देफावा साफोदकुं मिरेगे मौदुव जेहिलुमुगे कुरिं दुक्तूरा दावत एरोमुगे कुरिं Dr. Ibrahim Zakaria ya behegutun algun men tayyaru kollafa kuda kuda video report ballavadava. Dr. Ibrahim Zakaria Musa. Dr. Ibrahim Zakaria Musa ki Malaysia ke International Islamic University fiqh adi usul al-fiqh ke daira Doctor of Philosophy hasil kurwa fawa befule adi emenik fan BA hasil kurwa fawani Madina ge Islamic University Islami Sharia ge dairain emenik fan furwa fawa maqam toge terega al madrasatu arabiyatu islamiyya ge mudir kama kulliyatu dirasatu islamiyya ge rector kama adi rayitunge majlihu ge araatul daira ge member kama majlihu ge raisul jumhuriya ge member kan kurwa fawe miharu hunnevi divhi rajye ge Islamic University ge Center for Post Graduate ge dean ge maqamuga Dr. Zakaria ge ilmi masikketthoge terega post graduate marhalaga kiyawa devuma dirasata kurevuma TV radio program tan ekulawalavva husha heluvuma dini bay foittaka dini majalla thoga ilmi gina guna liunta liuwa fave
adi divehinge meduga dini helun terikan ituru kurmu gotun dini nase haddinuma enum wes efada program toga baayur wadannawa dini maulumat for koddinuma nuhanu gina guna masekke kurabum gendawa mi gotun amuko bawa dini darus program toga dini darus devuma dini suwal tak jawab devuma adi Ministry of Islamic Affairs dini helun terikan ituru kurmu gotun hinga tafatu dini program toga baayur wadagin miharwes dini darusta devwa මීග තෙරේගා වර්ක්ෂොප් තෝගා කියවා දෙවුම ආමුකොන් හුළුවාලාගෙන් බවවා දරුස් තෝගා බෑවරි වැඩෑගෙන් දීනි දරුස් දෙවුම මිස්කිත්තක ඔෆිස් අදි මිනිස්ට්‍රී තෝගා බවවා දීනි නසේ හැදිනුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝගා දරුස් දෙවුම අදි ටීවී යා රේඩියෝ මෙදුවරිකෝ දීනි දරුස්ත දෙවුමු ගෙන්දවා අද දෙම්මෙ තිබෙෆුණ තිෆණි වඩන්නේ රිපෝටුන් Dr. Ibrahim Zakaria ilmi maidanuga kuravwafawa bay masekke pulutaka adi miharu kuravwamu genda bay masekke puluta tibe fuluna taarufegen diyakam ummeedu kuramun alugun miha hisabun mi dannawalani mirege mawdu wahak fulu dekkewuma Dr. Ibrahim Zakaria Musa stage wadanduma Dr. Ibrahim Zakaria Musa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مي بركاتري مجلس غا باير وران دوا امها لوبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي هوريها بيفلونغي إزنفلو أنانكما هي كرمو ألغونغي أصلو موضوع ديومغي كورين أخلاقي واجبين ألغونو متانغا أدا كلها هيفه واجبكي ميديا هفتاغا ألغون من أمن نفس فون هتامه جنوادين راجيك ورا أغوري علم وريد داريه راجيك أغوري داريه ألغون منا وكيبه ديومغي هتاما دكتور Abdul Majid Abdul Bari yaki rajyega mifahakan ayas ufedunu waran aguhuri dini ilmu wariye emanik fan algonwes e university ekun ta'lim hasil kuri university masters phd hasil kuri doswaraki waram modu dariwarunna noni fursat libe dosware e doswaroga Dr. Abdul Majid e fursat hoddevi kan deha koddani emanik fanunge ilmi qabil kan efada aguhuri dariye ko algon menna wakibegen diumaki ei hama haqiqat gaves algon menge mi qawma libunu wara bodu fun hitame hemati beflonge arihun algon men emme e marhuma emme wara kunam wes ya duwa koldumaki hama yaqinu wes algon menge faratun koddeve wara bodu akhlaqi wajibekam gawane den algon othi beflonnan hama ekani iltimase koldum e iltimase ki algonuge mi mawduwagen kuriyat dairuga algon wahaka dakka hivwa kahala gotaka tibe fulun aduwassaman tibba washe adi algon enge mihen dennewima tibe fulun hama vidalwane kan enwima timon memdes aduwa hivwa kahala gotaka wahaka dakkacche enwima mitage meoti defaratun kurenje kame algon balanan algon faratun koddeve kantatta koddeve to den tibe fulun ge faratun tibe fulun eba fudiham koddeva fiya 50-50 ge chance ek myoti deifa 50% mekola 50% tekola algondu e mawdu waka myad insaf kuram miyole mawdu tibefun ge grifun matiga miwani mawdu balali ma bes furtama algona tafsir kureveni mi algondu ge iskola wore ma biya bodu mawdu eke adi mi mawdu waki algon men classroom tahuge terega masters phd ge dariwarunna emi e dariwarunge module toga himana fawa by wahakata mi presentation ga himani fa hunnane algon masekke qurana wara thilako be fulna hame for ko debeto den algonuge wahaka ge tereng ibes wahake fahum noejjiya qabul kurawwa e wara bodu wahake buni kamashe wani timanna menna fahum no awaruge دين ني غتون صح معلومات لبومge emme muhimmu kamaki
algon men emmen singe deenaki ei hama komme mihaka wes waram muhimmu waram mai waram muqaddas ekamuge iman terikama aqida shamil wefawa wargada nizam ekka deene bunafikamuge wani nama war samalkan dem beenum waka adi deenuge wahaka wes deena gule gotun bunan beenum wahakaya aduwaham beenum wahakaya adi ekama behe gotun libigannam beenum malumat kiwes wiha sahha malumat ka wa beenum wakan algon menna gabul kurave adi deenuge namuga wahake dakka fikam wani nama ei war bodu wahake kamuga wes wegende e sobuka wani deenaki algon men komme mihegge kulmati gas war muqaddas ichi gotuga nuni nizame gotuga beleveti kidit mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulet tibe flunge uriful matiga miharo tamsil wam dani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din algon menge midege mi mawdu mi hadis fulun war bodas eba tamsil koddebe Allah subhanahu wa ta'ala emi haka heokamen irada kurawwan edi wodigen fikamuga wani nama kurawwa kamaki deenuge fahum emi hakan uganna dewanige man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din mi hakan heokamen Allah irada kurawwa edi wodigannawa kama wani nama emi haka deenuge fahum angwa dewa mihisabu mi hadis fulu adu iwi wada tima ham yaqinun wes deen deke lobiwa komme muslim akhen adi ukhte beenum fulwane ya Allah melai iba Allah ekaman irada kurwa fawa alekam galwa wande deenuge fahum emme rangalan ege mi hekam gawa lwa wande sobaka wani deenuge fahum rangalan negi kantatta kuravijikam wani nama fune fayaka femfurun kahala kamaka wegen gadanati qiyamet duhuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratak hadirwane bayaku tibene emihun hi kurane emihun timam men warak gina heokantatta kurimuwe timam menge mizan heokamuge mizan furalafa wane eman timam menna suwaruge Allah subhanahu wa ta'ala minbar koddewane ekamako ebaya mihunge amaltan Allah subhanahu wa ta'ala qabula nukurwane algon menge mi dunyawi hayatuge hulukolo niwumuge kurin niwigen diumuge kurin ama yaginum wes beenum wane e hayatan emburi dam waran algon menge ugu furalan adi furalewe echiki ei e hayatuga faida huri kamekamuga wane gotaka ugu furalmo deen mi binawen maagandu de aslige macchakkan tibe fulunnan engi wada nawan waragina ilm weringe wahak fultakum kidit qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnai ekma ko hanwa fulu bhattamati qur'an bahwa lawwa fani arabi bahu adi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fultavs asuriye ki hen ibs bahakum nanu arabi bahu ehwima mi de aslu algon men dalil heki hukumta nagair beenum kurair e de aslun hukumta libiganna ir dimawa masale ka taka ijma'u ekya asle ufidige mi annani adi qiyas kiya asle ufidige mi annani ehima ijma'u kiwes deenuga hukumta bina kuruman onna asase adi qiyas kiwes hukumta bina kuruman onna asase ekmak mide asas ijma'u adi qiyas mi danna bekalun qur'an adi hadis fahum wa gotigge machak ebbas webe kantattakakan algon me mikiyani ijma'u adi qur'ana hadis ge adiga eag ebbes kahala fush erumen neti qura kamegge natijai adi libiganna hukumegge tereng ilmu veriye ekani ijtihad koggen hukumen neref nya enerini qiyas kurmuge tere envima
algun dannawalem beenum wegen mule wahake ki lobbet akhunna ukhtunne deen ge hukum ta mi ki mi haku hama mihin hurlafa mikam mihin kure ekang migota kure mi haram wane mi halal wane mi kamaki ei wajib begem wa kamake mihin bune khanda ala nimmala ir ein komme hukume bes gos rujuwa wani kirit qur'ana nota ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadisa mikam hen on otuma ekiga yaqeen kurawwa mikamaki egi zatuga mihek dudum fasehem bunalaha fasehem mikam haram wane mikam halal wane mikam wajib wane mihem bunalaha faseha kamen nunkan ekamuge ilma ekamuge hunara ekamuge qawaid taka ekamuge hamata warar rangala beenun kuravigen nerenje hukum take kammi لبت أخونا أختنا إسلام دينه أقول ما أنا بنمو إسلام دين ما أنا ميكروبني كونغ تكتو الدينوغا شامل وجموا مهم ثين كنت تكان أقول ميدي إشارة كلها إما فرطة مكامكي عقيدة دوانا كمكي ألوكان أدي تيمونا كمكي معاملات ميثين كموجة ماشية مولي ديم يأتي بنابفا لبت أخونا أختنا ميجي ترين أقول من ورق جنا ميه عقيدة ورق كمه هيتا صح عقيدة اللي بيجت متكا ورق مسكة كره أدي عقيدة فاسد ودانته نوتا نوانته سؤالكم هذا ورق رنگلو كمه هم ألوكما غلة كنتتا نماذ كرهني رنگلاتو نماذوغا هوري ركن تكا واجب تكا مستحب وجموا كنتته كي كباتو نماذ كرنجه أمي رنگل غوتكي كباتو أولم فيلوم جنده we have is رنگلك نماذ كور متكا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن وافدان صلوا كما رأيتموني يصلي تباميهم تمن كذلك فان نماذ كراتن كرواتن دكي وداعن نبي فدان نماذ كراشه مهين أتمون ألومن كم مسلم كوس بينو به نماذ كرايروغا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ كروي فدان نماذ كران إكمل لبت أخونا أختنا ألومن من إكقط كبس إكما مدو ما بدو سمال كمن نودة ورا مهم كمن أي معاملات کے مکھنتتا معاملات فرقین دنی بس اخلاق کے متن اخلاق کے مچ بنا وفاوا کھنتتا اہمیما عقیدہ یا گلے کھنتتا کا الکھما گلے کھنتتا بس معاملات گلوالا فہنان مدن نبی اخلاقا گلوا نلبے گتک الکھما بس ادی عقیدہ بس من فانونان مثال دنواکم بنینما كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن واه أمانة تركا نميها إيمان تركا من نته قلوا إلي أخلاقا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نماذكي فاحش كنت تكا منكرات تك منا كده كمكه منكرات تكا فاحش كنت تك منا كده كمكه قطعا نماذ لبوا فمياني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رود الله سبحانه وتعالى فرض كرواف وني كم بين مجا كم مقصد جاتو تقوى بري بمت تكاكم هم ما عقيدة بس ألوكم كي بعث بس إيه أصل نتيجة نرمن جهني معاملاتك ترين تبا يكي كيها نقول مسلم كم كيها رانغلو عقيدة كمتيجا هوري ميهكان تبا كورا هوري ها نماذج كوربني ميدن نبي مغا سيدا بكم واغوتيجا تورا تنونتو تبا تي هيفموندا رودا تي هيفني ميدن نبي معاملاتو كي مغا سيدا بكم دا غوتيجا تورا تنونتو تبا كامل نفسا سؤال كروبا السؤال كي جواب لبي غوتيجا ماتشاشي تبا كي مولي دين بريكم بنا فامي اونني هم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث فرت تبے فل نمی رودا مس فرمائے کیگا ایک ایک علم ورنگے واہ فرت کو اڑوی وڑا نوان کتا رودا ورنگ ہے امی ہونگے رودا گے بند ہے ہونو کما فمبوائے گتنو ہن ایوس کمن نلی بنی ہم تے مدن نبی الگون من فنے نماز کو نمیکن
මිස්කිතුම් බේරම් මේ නිකුන්නනි අක්කලාගේ වකීල් දෙන්ගේ ෆෙරුනේ ඒනගේ අස්ලු සූරයා සිෆාගයා ඒන දෙන් කුරංජේ කන්තත්ත නමාත් දෙම්මේ බිකුන් නිමින නමාත් දෙම්මේ කොන් නිමිකෙන් මගු මච්චන් නිකුතුව ෆහුගා දෙන් නමාතකා නමාද එහෙම වුණවෙනි නමාද අස්ලු ෆෙරෙනි නමාද ෆහුගේ රෝද අස්ලු ෆෙරෙනි රෝදය ෆහුගේ algun men mihifa tiris ona tiris rodaage fahun algun men amilla nafsa sual kollewa ballawa mi rodaage matiweri alkamuge tamrin tahuge teren lagen algun men ge suluka akhlagan effes badalen ato algun men ge muamalat miden nevi akhlagi maga sida wegen diyato ehme muli deen aqidaya alukama muamalatuge macca bina wefa mi wani misawa battaka algun bara mide tayyar kogge ga video ke vesti befulna dakkalan kaman ai mi muamalatuge masalaga algon menna fennan huri diri huri misal take ehennam ves kandima huri gotun technical erae nota masale jigen e video te befulna hame ka mere ko for ko devere nuane inshallah komme sehen fursate ga bagu televizya nuniya fursate televizya kuriya dagota ade midinne kantaka guligen දීනුගේ කන්තත්ත එංගෙන් ජෙහෙ මින්වර අලුගොන කුඩ මිසාලෙ දන්නවාලාන ඊදු හුකුරු ෆද දුවස් දුවහු ජමාඅතුගා ගින අද දෙගේ මිහුම් බෑරවාති මේ බොඩ් මිස්කිව්ස් ගාගනක ෆුරිගෙන් දාල ගොස් ජුම්හුරිය මෑදාන හැමෙව්ස් අෆතන් එතුරිගෙන් දේ එමිමා මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉස්ලාමික් අෆෙයාර්ස් වරබොඩ ඉහ්තිමාම් කන් දෙවවාගෙන් මිතනං හාජිරුවා මීහුන්ගේ නමාද සොහවගෙන් දානෙ ගොතක එකන් තත්ත තර්තීබ් කුරවෙමු ගොතුන් ලක්ක ගෙනගුණ මසෙක්කේ කුරවවා ඒක තරෙන් කුරවවා එක්කම ඉමාමීහා යවුර කුරිය සෆතන් එතුරුණ නුදිනු මට්ටක එතාංග බෝඩු ජහලාහ බෙහෙට්ටු තිබේ ෆුන් ෆෙනි බණන්නවානේ බෝඩෙන් හුන්නතන් මි බෝඩ වුර කුරියක් එෆ්එස් මීහකු අරාගෙන නුවානේ mi hunna hiwani mi islamic ministry reach ka jahala hunna board ke ehmi ma wala zikrullah akbar se emme fahmi ha annani buna usul emme fahuwagutu anna mi hun jaga nulibuni ma ekkala board kuriya jassalaf eferi etaga saf e board kuriya jassamun gos mi chandani maga hame saftan atara lafa e board ka fahatu ka distibi බෝඩුගේ ෆහතුගේ තිබේ එහෙම මස්සලෙන් නැතෙන්නු බෝඩු ජස්සමු යාද කුර වියා ගොස් මාෆන් කොලා හැම බෝඩු දිය සුන්නානි බෝඩු ෆහතුග තෙමි හුන් තිබේනේ එහෙම මම දන්නවා බෝඩු බහට්ටා ෆුන්නනි මි රීච් එක බහට්ටා ෆුන්න බෝඩ් එකම ගා දෙකිගෙන් ඒ බෝඩු කොම්බේ බය එම්මේ ෆහුන් අන්න මිහු ජාග හොතම් වගෙන් බෝඩු කුලිය ජස්සාලාෆා මිත්බෙනි සෆන් සෆවතුරාලාගේ තිබේ රුගා ඉමාම් මිහා කොන් හිසාබෙක් ගා හුරි මීනා මිහුරි කොන් හිසාබෙක්ග චාන්දනිය මව් කොළුග එන ඉමාම් එන එහෙරි මව්මුමෙක්ගේ ගොතුග ඉමාම් මිහා එහෙරි අගුමෙන් එංගේ කුරිස්සාබ් අගුමෙන් තිබේෆුන් විදාලු බේ මෙද්දෙන් කියානි කීකේතෝ දී අගුමෙන් ගේ ෆර්දු ෆස් නමාදු සහවානතෝ ඉමාම් මිහාගේ කුරියන් අරාගෙන ඉමාම් මිහාගේ මව්මුම්ගේ මානේකී ඉමාම් මිහාගේ ෆහතුග හුන්නාෂේ එන්නුනික මව්මුමෙන් නුවේකි මෝ ඉමාමීහාගේ කුරීගා හුරුමුගේ මානේකි එయ్యේ ඉමාමකේ එහෙමත් කිතන් ඉමාමුන් එව තිබි කුරීගා සෆුග තිබියා තිබිහා එම්මෙන් තිබි ඉමාමුන්ගේ ගොතුක ඉමාමීහා මිතාග අල්ලාහ් අක්බර් සමි අල්ලාහ් ලිමන් හමිදා ගොමුන් දාරුගා එමිහුන්ගේ තිබි එක්කල බෝඩු ජස්සමුන් දීජේ එහෙම ලොපිත අහුන්නේ මිකහලා කුදි කංකමුගේ ෆහුමා ෆික්හු දීනුගේ තෙරෙන් අල්ගොන් මෙන්නම් නුවිස්නුමුගේ තෙරෙන් හාද බොඩු ගෝහෙන් එබ හෙදේ මී ඒගේ සාතුගා ලොබ්බේ තහාය තිය බෝඩ් තිගුත නුජා උරිය නුජස්සා තිය කමක බහට්ටා ෆුන්න බෝඩ ආහාර මෙන්න ජාගවන්නානේ යන්න ජෙස්සිමෙන් කමක නුදානනුන් තෝ ඒ වගේ බේනුම කට්ටකා අනිකම් බේනුමකේ අල්ගොන් මෙන්න හිවෙනි මේ මිසාලකම ට්‍රැෆික් බලහට්ටා බේෆුලුන් වෙසුන්නානේ මිහුම් වකී සරහත්තකේ
පාක් නුකුරන් මනා පාකුර මනා කොෆා එතන තනුගා සේබා සයකල් බහට්ටා විය බහට්ටාෙන් එම්ම පොඩු වරක වාන ගොතකි ටිකෙට නු දෙන්නේ දෙම්බි ඉමාමි හැවුරේ කුරින් අරායගෙන් දෙමි හුන්න ටිකටු දිනීම මයිකලයන් හතුරතු ගාලුගොන් මෙන් ජවාබ් දාරි යෝ මුබ්‍රේ වෙනතෝ ඒ හර්මන් උන්නාන් මිහාර එකත් නම් ජස්සාලා ටිකට් දක්කාලි මාලා ඒ කමකුණු දානේ මීකි එහෙන් කුරේ කන්තත් එකෙන් මේ වර සීරියස් මස්සලේ එංගේතෝ හම හැම්මේ ඒගේ අනේ මිසාලක වුණ හම විවාහ කල්ගුණ අසුවක කියා දෙබ්බේ බේෆ්ලකි මිකහ කන්තත්තක මෙතු වර බොර විස්නා මිකං කන නගල් කුරුමුගේ ගොතුම් දිව රාජ්‍යයේ අඩුග එක ප්‍රෝග්‍රෑම් තවුගා වාහක දක්වා බේෆ්ලේ ආගේ වර ඉස් මුවස්සෆයි විදාල් වනි දෙන්න ෆෙන්නානි මන්සරකි මි මිස්කිත ෆුරිගෙන් දාරුගා බයි මිස්කිතන් ඒ බහුරේ සිදිත ලාෆා ඒ සිදිත මිහුන්නනි වක්කෝ බයි ඉන්මාගෝ එහෙ වක්කුම් හුන්නාන එම්මේ වක්කුම් හුන්න දිමදි මාලුගා එකක් එහුන්නනි මිදි මාලුගා එනගේ කිබුලේ කිමි එකොළුම් හුන්න මීහාගේ කිබුලේ කිමි ඒ වාගොතේ වක්කුම් හුන්න එච්චෙක්ගා මෙහෙන් සෆ්තංගෙර හුන්නානි වක්කුම් තා එහෙම එනගේ කිබුලේ හුන්නානි මිදි මාලකම් මීනගේ කිබුලේ හුන්නානි මිදි මාලකම් बेरमकी नमाज कोल्लू बेरमकी नमाज कोल्लू मगर नमाज कोल्ले नमाज कुफ में हेजे नमाज कोल्ला भी नमाज कुफी में बुनी कम गा वियस मी मुहिब्बु खांतत्तकें एबहुरे नमाजुगा शरत हमवांज है लो बेतकुना वक्तुने ehnuनिया मिकंतत्तके फुरी हमें नवाने आदे ehmima algon men me ang මේ බුණනි දීනුගේ කොම්මේ කමක එබෝතේ දලීල කොම්මේ කමක දලීලෙන් එබෝතේ හාතු බුර්හානකුම් ඉන් කුන්තුම් සාදිකීන් හම බුණලා බුණලමක මේ හරාම් මේ හලාල් මෙහෙනකු නොවනේ එකන් කම දලීලෙන් ඔන්නානේ ඒ දලීලුගේ මච්චසේ දීනුගේ හුරිහා කම බිනාවෙගෙන් වනි दलीलुगे वाह कालगुण में दन्नवाली अन्मफुल भट्टवाती दीनुगा उन्नाने देवत्तरगे दलील तके एवत्तरगे दलील तक अगुण में मिकियनी कशवर वेगम वा दलील तक ए कशवर वेगम वा दलील तके मि दन्नवनी ए दलील अगुण में न हमें अडुइवुमु आउमु आदि अगुण में न अडुइवुमु ए दलील का में देविस कहला सवाल बहसन नुकुरवे वत्तरुगे दलील तक मिसालक कुल हुवा अल्लाहु अहद कल एक फान विदाल वाटे अल्लाहु एक्कवन तरस कलांगे मी कुरान के आयत दलील ए मी दलील का मिबनानी अल्लाहु एक्कवन तकम मी की बहसें वही मसले नो एवस मुस्लिम को देबस नुआने अल्लाहु के एक्कवन तकमा में अल्लाहु के कसकोल दुवन तकमा में अल्लाहु ए एक्कवन तरस कलांगे कमा में एवस कहला बहसें नहीं एकम कुदीन के बोले कहला मसले ता ए मसले तका मेदुगा बहस कुरवे देखो तक वाहक देखेवे आदि एकं खमुगा एकी बेफलुंगे रायु तफात वा कहला मसलता एकहला मसलता कं अलगुण में मिकेनी तिया कसवरे तियवानी दोन्नी दलीलेगे मच्च बिना वेफे मैं दोन्नी दलील की कोचिक का इंगुना नवा तंकोले इल्मी वाहक या का दिमाला में दनी हन्ने स्वर तिले को दंडवाले तो बलाना दोन्नी दलील के दंडवा बहु के माने की इंगुना नवा दलील तंग अलगुण में ना आसफा मिवनी अरबी बहुंका එහෙම අරබි බහුගා හිමනේ කලිමත හුගා එකුලෙවගෙන් වා තෆාතු මානත එක එම් මානය වුරේ ගින මානතන් එකුලෙවේකම වඤ්ඤා තිබා තිබේ ෆ්ලෑන් නෙන්ගෙවේ මානනුන් එහෙම මානේ අලුගඬ නෙගේගු වෙදානේ එහෙම වීම එකියකි මස්හබ් තහුගේ ඉල්මු වෙරි බේෆලුන් ඉමාමු එකියකි මස්සල තහුගා මිදන්නවා කහලා දලීල් තන් හුරුමුගේ නතිජායෙන් मान तफातुआती वे एक बेफुलुन्ना एक मान नेगे को बनी मिसाल दन्नवा कम वन्या अगुण में तेरे रब्बना मशहूर कमेंगे जुनूब वेरिया हायदु वेरिया अगुण में ना वरगिना कुरा सवाल पे हायदु वेरिया पूर्वा किए बेन तो नुकिए बेन तो भाई मशहूर मजहब तो होगा पूर्वा किए वो हराम के मानागा अबे ओए एक मको दन्नवंतो हायद वरिया बस कुरान के वो हराम होंगे माना गा हुरी दलील तक के दईफ दलील तक
සාබිත් කුන් ඇඟේ එහෙම හයිදු වෙරියා කුර්ආන් කියවුන් මනාකුරා දලීල් තහුගා e manakurwa fawa befulum wes manakurwa fawani makruha kam igge gotuga mane ki nukiyun rangale ki kam ga wes faafweri nuane ekama kani ba befulum vidalwe eggut kos kiyagen nuane en kiyagen nuane befulum vidalwe e hadith dalil tan e bahutte emat tafsil kan algun daaka netim e tibe befulum ge mulin khiyal tam ikdimat mala hinga danati ve danno mele wahake ki midannawa kahala donni dalil ta kashwaru nu dalil ta e dalil tahuga tafat manatan ekulewegi wa kamattaka ekiyeki mazhab tahuga ekiyeki rayu tan eba hutte labati akhunne adi ukhtunne mi tibefulunge samal kamang an jehe wara muhim masale deenuga hukum tan eba huri algon men komme mihe ko amilla fardi kamaka gulifa huri hukum take namaz kurum zakat dinu roda hifu mihiri algon men amilla fardi haysiyatun ekan komme mihe ko ada kon je kan take ekamo deenuga eba huri muli mujtamaa gulifa huri muli ummata gulifa huri hukum take ege tereng en hukume kævenya warige masala kæveni wari mi argumenna kan nubone wele islam dinuga kæveni kurun onnani tima mihaka admihaku ijaba qabul welafa wali veriyage wali libuni ma hisabu ferigen kon kotaka kon anitaraka dakan heye mitanu nimmalben oy kameke nunimmene ei sobaka wani dinuga huri midennevi kahala masalatan eba huri muli mujtamauge maslahat e hukum takaka e masal takaka gulifa watiwe verikamuge farata hawal kurevifa ekankan intizam kurma ehmima kævenya warige masalaga kotum beruga kæveni kurma wari kurma mizatuge kantatta mi intizamun beruga ekame nukurevene ekame godakasse hama hemme rodamaha hadu belumuge kantatta hugaves lobbeti akhunna ukhtunne engiwada nawa ramadan mahan handu bala ramadan mas muli ummatuge fardun nota emme kudaminun e qawmegge fardun emmen ekuwegen rodama he feshun ei deenuga lawwafawa warugada ijtimai maslahate adi ummatuge wahdatu hifehetmattaka komme fardakume kurenje kamen ei algun menna kan nubune wene marakan handen nufene mahai rodu hiwani maran handu fenunu duha kunne nubune wene ei sobaka wani deenuga huri hukum tahuge terega awmegge verikama hawal wegen intizam kuranjehe khantattaken ebahure ekanta egota intizam nukofikamu wani nama den nikunna natija misalaka kæveni ke masalaga emi haku meno mi haka kæveni kokkofa wari kokkofa mi kaakuge dariyen e kaakuge dariye egahu kele migahu kele negi uske topi uske sar par uske topi iske sar par mi kitetto mikan migota gendani mi bolo maslahatu fururagen gos egahu kele migahu kele nege hisaba kantatta dagotaka duwalaka islam din madakunonna islam din ekamattaka bar walagen verikama wes hawal kuffawa masuliyaten onnane masuliyat ada kurumuge tereng mi intizam takuren jene agun menna mi fennani midennevi e misal qur'an allah wahi kurwa wa basfur mi afna adwaswan mi fahakan as mi roda hifumuge masalaga mi agun mihat befunna mi gersding sumuli ru'yatihi wafturu li ru'yatihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadith fule mi hadith fuluga muradaki bayek befunna mana mi kureveni lolum fenuni ma nuni noda nuhifana me lolum fraud hama lolum fennan jehene lolum fennan jehene kamashe hadith fuluga yoti ekamaku lobbeti akhunna ukhtunne e hadith fuluge murade ki en nune algon dannawalana ek sabab
කීරිත් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහ බදවියක හාදිරු වෙෆා දන්නවනේ අලුගඬ හඳු ෆෙනිජ්ජේ රංගල අතොස්වාති මෙවහක තිමන්නායන් හඳු ෆෙනිජ්ජේ බල්ලා අනික විශ්නවා සූමු ලි රුයතිහි වෆ්තුරු ලි රුයතිහි මි හදීස් ෆුලුගේ මුරාදකි ලොලුම් ෆෙනිජ්ජය خلاص එහිසාබුන් නිමුනේ කම කන අලාෆ් කම් වනිනම අදි ඒකන් ඒගේ මානෙකි එන්නම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි බදවි මිහා තිමන්නගේ ලොල ෆෙනිජ්ජේ හඳු විදාලව දන්නවා හිසාබුන් එකන් කබූල් කරවෙවිස් එකමකෝ ලොල ෆෙනිගෙන් එකනි කබූල නුකරවවා එයා එකුගා විදාලවි එම්මනගලේ කලේ අල්ලාහ් වඩිගෙන් වාකන් කබූල් කරන් හයියේ අල්ලාහ්ගේ එක්කවන්තකන් කබූල් කරන් හයියේ තිමන් කලේ ෆානි අල්ලාහ්ගේ රසූලාකම කබූල් කරන් හයියේ මානේකි ඒනගේ ලොල ෆෙනුම් වෙස් කෂවර කරවෙවිය එම්විම මිතාගේ අස්ලු මෆහූමකි මක්සදකි හඳු ෆෙනුම් කෂවර කුරුමේ හම එකනි ලොල ෆෙනුමෙන් එකන්යෙන් නූනේ ඒ ලොල ෆෙනුම් එකනි කම වී නම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහ මි බදවි කලේ ආස්ති මංගේ ලොල ෆෙනිජ්ජේ විදාලවා හිසාබුන් එකන් කබූල් කරවෙ විස් ඒ ලොල ෆෙනුම් නූන්ක මුරාදකි සාබිත් කොද්දේ වර වරුගද හෙක්කේ අනිකම කී ලොබෙත් අහුන්නා තුන්නේ නිකම් විස්නවා මීඳ ආය වකුලු වශ්රබු හත්තා යතබයන ලකුමුල් ඛයිතුල් අබයදු මිනල් ඛයිතිල් අස්වදි මිනල් ෆජ්ර් තිබේ ෆුල්නේ ෆෙනි වඩා ගන්නවා රෙක්කුලාගේ රොගෙත් දමාෆයින් අල් ඛයිතුල් අබයද වල් ඛයිතුල් අස්වද් හුදුරොජ්ජක කළුරොජ්ජගේ වාහක ඉන්සානුන් නකී හුරිහා zamanek ගාවස් දාදි එක්කහල මිසාජෙ ගෙන්ගුලේ බයික වාතීව හොදු අස්හාබුන්ගේ තෙරේග මේ ආයේ බාවා ලෙව්වීම හීෆුල් කුරෙව්වුනේ සුබ්හානල්ලාහ් ෆජරුගේ අලිකම් ෆාලුමා රේගණුගේ අඳිරිකම අලිකම් දෙනගතු මට්ටක කල්රොජ්ජක හුදුරොජ්ජගේ බේනුම් කුරන් ජෙහෙනක වශයෙන් කුර්ආනුග මෙවති බයන් කරවවා එහෙන් වීම එබේ ෆුලුන් හාරුඛාන් පරි පට්ටවා ඉරුග ෆෑග කළුරොජ්ජක හුදු රොදිකොලෙන් අස්සාගෙන් තිබේ ෆරිකුළුවමුන් ගොස් දෙ රොදීගේ කුල අලිවා වරවේ ෆෙන්න ෆරීම ඒ හුට්ටාලනි අදී බින් හාතිම් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අලිහන් ආස් වඩාගෙන දන්නවන් තෝය අලුගඬු මේ ආයි බාහවාල වෙවීම බාලිහුගේ දශක් ජමලු අස්සන් ගෙන්ගුලේ කහලා හුදු වාගඬක කළු වාගඬේ ලව්වාගෙන්නේ අලුගොඬු ඔන්නනි මේ රංගලු ගොතෙත්තෝයි ඒ මිහායතුගේ එබ ෆෙනේ එබ ඔතේ කළු රොජ්ජක හුදු රොජ්ජෙ ෆෙන්නවරු වීමයේ දෙන් කෙවුම් හුට්ටාලානි ජවාබුක රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාලුවේ බස්ෆුල එංගොරන්නවා ලඅල්ල විසාදක ඉදන් ලඅරීද لعل وسادك إذن لعريض هم بجيا خليك فانونගේ බාලිස්කොළු හාද දිගුවානතයි ඒ සොබක වනි මශ්රිකා මග්රිබ් මි දෙ උදරහ අලිකම් ෆෙතුරිගෙන් දා මින්වර අලිකම් ෆෙතුරිගෙන් දා හිසාබක් ඒ රොදිෆක් ෆත්‍රාලීමතායේ කළු රොජ්ජකා හුදු රොජ්ජෙක්ගේ තෆාත් ෆෙන්න වරවානි එහෙම වීම විදාලුවේ බස්ෆුලුගේ මුරාදකි ඒ අදි බින් හාතිම් ඒ ආයතුගේ මුරාදකි එක්ගොතකවස් කළු රොජ්ජක හුදු රොජ්ජෙක්ගේ අලිකම් කුල දෙනගතුමෙන් නූනේ ඒගේ මුරාදකි රේගණුගේ අඳිරිකම දුවාලුගේ අලිකම් මන් නිස්බයි කොෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවවා බස්ෆුලකේ එකමක ඒගේ ලෆ්සී මානයක් හැම එකනි බරෝසා වීම එබේ ෆුලුන් නවස් එමාන නෙංගිමුනේ එහෙමම ලොබ්බත් අකුන්නේ මි zamaanu ගාවස් අල්ගොන් මෙන්නම් අඩු ඉවේ මිදෙන්නවි හදීස් ෆුලුගේ මාන කුරුමුගා ෆලකී හිසාබ බලාගෙන් රෝදගේ හඳු සාබිත් කුරුමකි එක්ගොත වෙස් කොග්ගෙන් වානකමෙන් නූන්කම ඒ හදීස් ෆුලුගා මියන්නනි සූමු ලි රුයතිහි එකම සූමු ලි රුයතිහි ගේ මානේ කි ලොලෆ්
hama ekani lola fenumen nune muradaki handu fenijje kan handu sabitu vejje kan kasavaru kurume engwada nawane mitaga ebe tibbevi madrasa ta gungas wadagen tibbevi lobbe daliwarun mathematics ge fannuga hama wara ragalu wanatan hasil kurbawa daliwarun e daliwarun nan adi marangalan algon menna wore bodan engi wadagen nawane mi hisab ilmaki kiha muhimmu ilmekkan hayatuge komme hindukole komme wagutukole algon men e ilmuge terega heda kuran jehekan ege beenun kuran eba jehekan mizane kiya ecche balance kiya echen hama kame kiya ecche wazan hama kurume kiya ecche mi huriha kame midani hisabuge tereinkan emme kodwegen algon menge bomatiga mihar miwa biya bodu imarata adi imaratuge mi fangi filaya mi fangi filat eturifa miwa goi aswa ballawa mitanuge mi tan imara kuri engineerun ge gatuga kihawaregge hisab tak jahagento kihawaregge min kurume minegento mi shirta mi watan hamayan ala agun menge bohomiccha nuetti mi wati bawa tibe fulun ti ishin wadain tibe ti gorita gonikolo hedi bayek kuran aswa ballawa kihawaraka hisab jahawa kihawaraka balance ko gento ti gorita tiri hada algona kan fene mi hisab ilma algon men duraddaane wagut kolves hindu kolves sawwis gadir komme wagute komme hindu kolen algon men khod algon men kolan huru mugaves allah subhanahu wa taala mi wani balance korwa wafa waki mizan lawwa wafa hame lawwa wafa ehmima mi kainatu ge dawru kuruma iru ara taritan ossuma mi huri ha kamen warugade nizam ge darun hingamun dakama adi e nizam hingamun da goi insanunge tajribage aliga kasawar kuramun diya hen insanunna libe ilmaki adi lolaf henigen kurave kantatakavre ma warugada ilmikamuga wegen bede hanbafulu bhattamati deenuge evves hukume kauni mi ilahi fitratuge nizama nugule gotaka lavwa fenne urwan bawa levvi raskalange rasulun fonu vevi raskalange iru handa harita dawruwa gotavves levvi adi mi kainatuge huriha nizamen ekasaluwa fami wani adi algon menna mi handu ara ossuma adi mi duniyega jawvuga miwa hunumina finumina ves guli lami fawe tiaytenen kitab befulunto tajriba kurwa funnani ware wehen kariwima jawwa kummeswerege hunu kamen ama hatigana ekamuge hisastake korweka aguna kanik karangalu wahake tumi dannawale woni mi huriha ko bidani mi nizamuge terege afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat qur'anuga ikkanti befulun adwaswamuta jamalan nubalani heyya mi ayatuge maana kale algon menna engene to ege emme furihema gotuga jamala balage nuni jamale fanuni ma lomara gendegen afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kitame waraka kikam gabies e ayatuge furihema maana engene jamala rangal balage nuni wa ila as-samai kayfa rufiyat adi udu uflifa wani kihinetto hoda balar ehma lobbet akhunne midenne bi khandatta mihingani wara furihema nizamege dasho mi nizamuge tereng mi falaki hisabuge tereng khashwar kama ekuga mi nimmaki ei hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis fula hama sida murad wa gotan ege maqsad furihema wa gotan hinge kamekama med evve shakkenne sumu li ru'yatihi ge muradaki timage lolum fenuni me handu sabitwani hen evves goten nonnane e muraden nu ehen nunnama algon kolimves ishara kolli fadai e badawi miha as algon ge lole fenije vidalum dendo ma kiya kale ge lole fenijeta nimuni nonno lole fenomen ekanyen nune ehem kasawar kurun takken e bote mane ki handu sabit kurmattaka kasawar kurate handu sabit wejjikam kasawar kurwen oin emme muhimmo itibar kurwe wasilet take benun konge denni kam istawa tawba surat ke fastol sura ayatuga rekula ronge damala algon mihindi wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal muallafati qulubuhum zakat dinum hagwa bahan jehe abbawate ge bayek ge wahaka mi tawba surat ke bayan kurwa me yoni umar ke faanu ke zamanu ga umar ke faanu vidalwi bihar alag islam wa mi hunge ba zakatun
නුදින් කමුගා වියස් ඒගේ වෙස් මස්සලේ නැතේ සෝබකී එමිහුන්නේ නැතේ එහෙම වීම තිබේ ෆොන්න ෆෙනිවඩා කරනවානේ අලුගොඩු මිතාගා දියලාෆෝගේ ඉබාරයි බදල් වමුන්දා حالත බදල් වමුන්දා හුකුම්තක බදල් නුවා حالත බදල් නුවා හුකුම්තක දීනුගා කණ්ඩාලු වෆවාක ඒ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ zamaanu ෆිරිගෙ මියදා හැමයන් ආයරුගා එව්ස් කහල බදල් උමෙ නුවා කන්තත්තන් හුරිකම වණිනම අලුගොණ කණ්ඩාලු වගතු මෙහර මේ කොටම් වණි أقول لك واحد دكم فرافية يفيد تمي إنه إمي بدل ومن دا ما حول بدل ومن دا حكمته بدل نوا كان كما بدل نوا حكمته رسول الله صلى الله عليه وسلم के ज़मानों फिर ये मैदान हमें अधिक यामत जहन्नम वैसे क़िबला बदल नुआने क़िबला अल्गुन में कुम हम हुन तिबिन जहने काबतुल्लाह को अफला कुरिमत लाएगे මිස්කිතන් අරා සිඩි වබ්බගෙන් දියාම එකිමි හුන් සිඩිග එතිබේ ගොතක තිබේගේ කබකුණු දානේ හම කිබ්ලේ කුරිමත් ලාංචේනේ එකම මිස්කින් ඇලුමුගේ ස්ටයිල් මිස්කින් ඇලුමුගේ වට්ටෆානි මිස්කින් ඇලුමුගේ ඩිසයින් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ज़මානා අදි ඒගේ ෆහුන් ආය ज़මාන් තක අදි මි ज़මානුගා තෆාතුන් ඒ මස්සලේ නු කාබෝ තකෙති හලාල් එච්චක වාන් ජහේනේ එකම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ज़මානුගා එමිස්මි හුන් කෑවුණු එච්ච කොම්මෙ මිසමානුගා කාක ලාසිමෙන් නුවානේ මිසමානුගා අලුගොම කොෂිතු මිකනේ පිස්සායා කොච්ච මිහ පිස්සායා නාසි ගෝරන්නා බනස් බර්ගායා දිස්කුරොට්ටා මිහන් මුස්කෝ මිහුරි හැචෙබ කන් එකමක එන් කොම්මෙච්චගේ අස්ලු ට්‍රැඩිෂනල් අලුගොම මෙන් බදල් නුවා හලාල් එච්චක වාංජේනේ අලා උලේ හෙදුන් रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानु का अला उलवा हेदुं एलुं कोम्मेहन लाजिमेन नुआने एकमक ए ज़मानु का वेस हेदुं एलुमुगा हिफहट्टन जेहे उसूल बदलन नुआने ए हेदमे वान जेहेनी कोन काल हेदमका औरा निवावा कहला हेदमका एहमीमा बदल वमुंदा ज़माना बदल वमुंदा हुकुम तका बदल नुआ कंततका बदल नुआ हुकुम तक हुन्नाने कं अलगोन में नगला दन्न जेहे आदे लब्बती अखुन्ना उखतुने अलगोन दक्कन हुरी वाहकता मिहा हिसाबुं कुरकल्लम बिजहनी सोबकी तिबे फुंगे अगुरी वक्तव्यस एबा अदि अगुन मेना अडु युगे गिज्जे वर मुहिम्मो सरप्राइजिंग एबो एक ए मत यहुरिहा बे फुंगे मियार विंदु अवस्विफा वानी अगुनुगे वाहक अडु असवन तिबे उमके बदलुगा ए सरप्राइजा का दिमाला अवह ख्याल तदुकल नु खन्नेंगे ए मा अगुनुगे वाहक मिसाव मि निम्मालनी अगुनु उम्मीद कुरां अगुनु मि देक्की वाहक तउगे थेरें तिबे फुन्न फहुमि मिंबरे ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतु एकमुगे हे तौफीका नसीब लिबिगे वेगेन दिए कमे कमुगावुं अदि अगुनु देक्की मई वाहक तकुं तिबे फुन्न एच्चे फहुम विच कमुग मनीनवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतु अगुनु वागे देनी तिहुरिहा लुब्बत अखुन्ना अखतुन्ना अदि अगुनु मेन नव्वस माय वेगेन बा इस्लाम दीन मतीगा फातिला साबित कुल्लागे तु मुगे हे तौफीक देबेवमा निम्मालम अगुनु दलनवालम बेनु वाहके एबई ए वाहके की लुब्बत अखुन्ने हन मफलू भट्टवाती मुज्तमा होगा मी हूँ गे तेरेगा कंकमा मेदु विस्ना फिकुर कुरुमुगा अदि दीनुगे अस्लु फहुमा फिक़हु रंगला देने नुगतुमुगे सोबुं दिमावा मसल तकिगे वाहक मियति बयान खुद दीफा अलगुन में ना दिमाला बुरेफान करनेगे विफद मीहूँ बेनु कुरा उले बस्तके मिहुन्ननी मिवेने मीहे की बोड़ दोगुवेरिये के दीन हला कोल्लंग उले मीहे के बोड़ खाफरे के मिकहाला फतवा मिकहाला तुहमत इफद फरात तकुं दिनुं एकसीगें वे ए मीहूँगे विष्णु यहाँ हनीवे ए विष्णुमुगे तेरिया केन्नन जेहे दीनुगे अस्लु फिक़ह होता नुगेने विजि कम वणिये नमा मिसल मिकहाला मसलता दिमागों वरंग एकसीगें वे आदे अलगुन के इखलास तेरी दुआएं की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन में ना की है बस अडवहा ए बस तहु के मतीगा साबित वे तिबे बैकमुगा लेवेवुम वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಕರಿಯಾ ಮೂಸಾ. ಅದೇ ಮಾ ಬೊಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೆಂಡಮೆಸ್ ದುಕ್ತೂರೆ ವಿದಾಳುವಿ ಫದ್ಯಾಂ ಅಳುನ್ ಮಿಂಗೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ದೆಂ ಕುರಿಯ ಮ್ಯೂತಿ ಎಹೆನ್ ರೇರೆ ಅಳುನ್ ಮಿ ಕುರಿಯ ನುಗೆಂದಾ ಮಿರಿಯಂ ಖಾಸ ಐಟಮೆ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಮೀ ರಮದಾನ್ ಮಹ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫಾವ ಮದಹ ಸಿಡಿಎ ನೆರೆದೆವ್ವು ಮೀ ಮದಹ ಸಿಡಿ ನೆರೆದೆವ್ವುಮ ಅಳುನ್ ಮಿಂಗೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಯನ್ನವ ವರಂ ಖಾಸ ಮೆಹಮಾನಿ ನಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇಜ್ಜತ್ಗೆ ವೆರಿಯಾ ಆನರಬಲ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹುಸೇನ್ ವರಂ ಅದಬುರ್ ಕಮಯಕು ದನ್ನವಾಲ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣುಗ ಅರಿಹುಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಿಯಾದಾ MNDFಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಡನ ದೆವ್ವುಂ ದನ್ನವಾಲ. Haruadum ufalum etam mitanum miadugoamum ai marhabai marhabai shahru ramalane ai engi gennuva ereva enghas mahege baraka Ramalan mahugeva kisifata kelli bifaveye Odi minbarakam nikam itugava zankureveneye Fusevu mugema ಶುಕ್ರಿಯಾ ನಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇಜ್ಜತ್ಗೆ ವೆರಿಯಾ ಆನರಬಲ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹುಸೇನ್. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಿಯಾದ್. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಕ್ರಮ್. ಅದೇ ಮಿ ಮದಹ ಆಲ್ಬಮಕಿ ಅಮ್ ಮದಹ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ MNDF ತಯ್ಯಾರು ಕೊ ನೆರಫಾವ ಆಲ್ಬಮೆ ಮಿ ಮದಹ ಮಿ ಆಲ್ಬಮ್ಗ ಹಿಮೆನೆ ಮದಹತ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡು ಮಿಹಾರು ತಿಬೆ ಫುಲ್ನ ಲಿಬಿವಡ ಅನ್ನುವನ್. ನಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇಜ್ಜತ್ಗೆ ವೆರಿಯಾ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿ ಮದಹ ಆಲ್ಬಮ್ ನೆರೆದೆವ್ವುಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಗ್ಗುಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂದ ಅಣಿಂಗ್ ಹೈಸಿಯತ್ತಕಿ ಮಿ ಆಲ್ಬಮ್ಗ ಹಿಮೆನೆ ಅಮ್ ಮದಹಾಗೆ ಲೆಂಗ್ ಹದ್ವಾ ದೆವ್ವಾಫವಣಿ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹುಸೇನ್. ಎವಾಹಕ ದಂಡವಾಲುಮ ಎಕೀಗ ದೆಂ ಅಳುಗುಣ್ ಮಿ ಜಹಿಲಣಿ ಅಳುಗುಣೆಂಗ್ ಆದಕಾದಾಗೆ ಮತ್ತಿಂಗ್ ಇಹ್ಯಾ ಫೋರಮ್ಗೆ ನಸೀಬುರಿ ಫರಾತ್ತ ಹೋಗೆ ಗುರುವತ್ ನೆಗುಮ ಮಿರೇವಸ್ ಅಳುಗುಣ್ನ ಗುರುವತ್ ನಂಗವಾ ದೆವ್ವಾಣಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ. ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಅಳುಗುಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮಿ ನಗಣಿ ಮಿಥನ ವಡಾನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎವ್ವಣ ಇನಾಮ್ ಲಿಬಡಾನ ಬೇಫುಳಾಗೆ ನಂಬರ್ ಎವ್ವಣ ಲಿಬೆ ಬೇಫುಳಾಗೆ ನಸೀಬ್ ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ ಕಿ ಎಕೆಂಗ್ ಎಕೆ ತೀನೆಂಗ್ ಎಕೆ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ الشيخ محمد رشيد إبراهيم رشيد ورنگ أدبور كمك دنوال. ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ದೇವಣೆಯ ಹೊಯ್ವಡಾನ್ವ ನಸೀಬುರಿ ಫರಾತುಗೆ ನಂಬರಕಿ ಎಕೆಂಗ್ ಎಕೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಎಕೆಂಗ್ ಎಕೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ತಿಮ್ಮಣೆ ಹೊಯ್ವಡಾನ್ವ ಬೇಫುಳೆಗ್ಗೆ ನಸೀಬ್ ನಂಬರಕಿ
එකෙන් එකෙක් නුවයෙන් හතේ එකෙන් එකෙක් නුවයෙන් හතේ දෙම් මිදන්නවාදනි අංහෙන් බේෆුලුන්ගේ තෙරෙන් ගුරුවතුන් හොයවඩන්නවා තිම් බේෆුලෙක්ගේ නම්බරු අංහෙන් බේෆුලුන්ගේ තෙරෙන් එව්වන නසීබරි නම්බරකි එකෙන් හතරේ ෆහෙද්දේක් එකෙන් හතරේ ෆහෙද්දේක් හෝලුම් බේරුග හුන්නේ එකම වානමෙ සිතිරේ වඩන් ඉනාම හවාල වැඩන් දෙබන දන්නෝ එකෙන් හතරේ ෆහෙද්දේක් अंगें बेफुलुंग तेरें देवण लिबड़न बेफुलगे नसीब नंबर की एक तीन नुएं हते एक तीन नुएं हते अळुन मिफुरसतुग हम फाह कोल्लम बेणुंबे अळुन इहिया फोरम ग एव्वणतक देवणतक हवाल कुरा इनामकी बैंक ऑफ मोल्डिस के फरातुं मिनिस्ट्री कुरवा फवर बोर्ड हदिया मि फुरसतुग हम मिनिस्ट्री गे नमुग बैंक ऑफ मोल्डिस शुक्र दन्नो अंगें बेफुलुंग तेरें तिम्वण लिबड़न बेफुलगे नसीबुरी नंबर की एकें हतरे हते सुमे शुक्रिया डिप्यूटी मिनिस्टर शेख मोहम्मद रशीद इब्राहिम मी हिसाब मेंगे मीरेगे इहिया फोरम मिनिमालनी मीरेगे फोरम वडांदे हुरिहा बेफुरना वरबोड शुक्र दनो मकिन खास को मेंगे मौदूअं इंसाफ कोल्दुम वडां कमट्टका डॉक्टर इब्राहिम ज़करिया मूसा वर खास शुक्र दनो इराद कुरविया मी अन्न आदित्य दोहगरे मीगे अनेक फोरम आयकी तिबे फुरना बद्दल कोल्दुमगे उम्मीदुगा वकीवेला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू